Mr. Fatu yi renim say na yi ohun isiminya wo ha na nye boni enam ni afida wodi adwuma kese ya wo ya masantiman wodi the 75 yes and 150 years of security na adwuma ndi oye ni nyina be baya e de adwuma bi sia mensa se menhwe e ma mine ne wo asantiman enkoso yi na adwuma no de share me no many company are me board chairman Rabotec group and a buy the buyer you could tell some snap at a kabakun jump out to dia bomo adie and hilo confanochi project in snow yet a Sunday check by I did babedanas in the so Jumanasi. Yebium, or no aneba, our Dishaniansa. Say, and Shannon Titino, yet didn't buy. The age may be or dear share, yen sanity, dear, may de company in him, you go sudi. Na yet there suma santi, maybe I can Ghana mine. Dear buyer, this year and on. Into Rabotec, Chief Executive no, Onini, Wemo Adie no, I debuy Ewaha, and son, and a dummy check no, I debuy for Hilo Confanochi, 200,000 Ghana cedis. You are so good. Madame, I said, no, so now how did you my dear Bishop and sir? Only Rabotec company, Omugusu did man, come on. Madame, Yamia Daroma. Odi mfie aduoson nan wasa di sebe skedwaso mfie adunum watan se omuntimi ntina omaba so mu bewa ye omu ba ya omu krom sembro ni sapantunsia adarma obo mu ade afi hi konfanoche ara sabia de a odi esi woni so no eno so omu krom nsem opepe mienu adarma wa ba ko odi ne ma omu so omu ntete no onso ka ho bia adarma omudina baso omudina bechia we buru se de na so nya hene one Rabotec adwumaku omba ya omuse no adama adwampa otu adua enso ka ho eburu otumfo de mase no mase papa nanadam manyampe Rabotec so yampine wonu ma yampine sunya hene no pemfo Yampini wonu mwe. That's me akona era Israel. Asanko Rabotec. Na faso ne ya hobo wa ina umfiduma na osoba.